Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Појдовното прашање за кое ќе разговараме вечерва е зошто се уште е отворена дилемата дали ќе има избори на 11 декември. Кому му одговара да има или да нема избори во декември? Колку е кредибилно тврдењето на лидерот на СДСМ Зоран Заев дека ВМРО ДПМНЕ прави се за изборите да се одложат и да се одржат заедно со локалните напролет? При тоа неизбежни се прашањата поврзани со работата на специјалното јавно обвинителство. Зошто не беше изгласано продолжување на мандатот и можност Јанева самостојно да заштитува сведоци и зошто Уставниот суд не решава за иницијативата за оценување на уставноста на СЈЛ. Најповикани да одговорат на овие дилеми се 4 партии потписнички на договорот од Пржино и токму нивни представници поканивме да бидат дел од вечерашната дебата. Поканата ја прифатија сите, освен ВМРО ДПМНЕ. Во овој воведен дел и подсетување дека ако останете со нас до крај, ќе видите новата саботажа на Сречко Поповски. Почнуваме. Добро вечер и добре дојде за Бујар Османи од ДУИ. Мирно. Петер Шилегов од СДСМ. Добро вечер за вас, добро вечер за гледачите на Осатен. И Луан Треси од ДПА. ВМРО ДПМНЕ се поканети да учествуваат во оваа емисија, но од нив не добивме одговор. Нивното место е во овој форум, но столчето останува прасно. И на почетокот прашањето за кое што рековме дека ќе биде некаква воделка во оваа вечерашна наша дебата. Господин Османи, ќе има ли избори на 11 декември? Ушивни таш пас dy anulimeve të zgjedhjeve, tash është vërtet vështirë dalim me prognozat sakta. Nëse liderët e partive politike do të qëndrojnë pas asaj që kanë nënshkruar në marrëveshjen e Shkupit, por edhe pas konstatimit të 31 gushtit se janë plotësuar kushtet për mbajtur zgjedhjet në 31 dhjetor, vërtet nuk shohim arsye pse mos të ketë zgjedhje. Ne mendojmë, ne ishim për zgjedhje edhe në prill, edhe në qershor, për shkak se mendojmë se kjo agoni në të cilën gjendet vendi, kjo krizë e tezë zgjatur nuk mund ta përballon edhe një shtet më i madh dhe më i fortë se sa Maqedonia. Kjo po ngulfat gjitha proceset e brendshme dhe ato të jashtme, po ngulfat qytetarët dhe jetën e tyre normale, dhe secila parti e cila ka interesin e qytetarit para interesit partijak, mendoj që sa më shpejt duhet të kontribuon që dalim zgjedhje dhe ta mbyllim këtë krizë. Ju garantoj se BDI me asnjë veprim nuk do të pengojë mbajtjen e zgjedhjeve me 11 prill, mirë po shpresojmë që edhe partitë tjera politike do jenë konsekuent në premtimet e tyre, në nënshkrimet e tyre dhe në atë interes të qytetarit dhe të shtetit para kalkulimeve të rejtingjeve të veta dhe thjesht kalkulimeve partijake. Господин Треси, ставот на ДПА? Po, ne si Parti Demokratike Shqiptare, si parti opozitare jemi që të ketë zgjedhje. Në fakt edhe kjo u dakordua në marrëveshjen e fundit mes 4 partive më të mëdha, por është pak si herët të themi duke marrë parasysh se çka ka ndodhur në të kaluarën se do të kemi zgjedhje ato të zhvillohen. Për ne është shumë më rëndësi që zgjedhjet të jenë të lira, të drejta dhe të besueshme. Për këtë duhet disa parakushte të paraprin, edhe tani të shohim se gjithë puna si do të zhvillohet. Po do të kisha thënë nga ky moment se është pak herët të thuhet, por ne si parti jemi për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në frymën të zgjedhjeve të lira, të drejta dhe të besueshme. Господин Шилегов, слушнавме неколку изјави од вашата партија денуве на ова тема. Кој би бил вашиот одговор вечерва во овој форум? Ќе има избори на 11 декември? На 11 декември во Република Македонија мора да се случат избори. Мора да се случат затоа што оваа криза трае предолго. Оваа криза е предизвикана од начинот на водење на владачкото мнозинство, меѓутоа и немањето на желба и кај владачкото мнозинство пред се кај ВМРО ДПМНЕ да оваа криза биде разрешена на фер, слободни и демократски избори. Мене ми е жал што јас ќе морам да дебатирам цела вечер со празно столче. Меѓутоа на ова столче ќе му кажам дека не сме да има илузии дека во Република Македонија нема да има избори на 11 декември и дека тие избори нема да дозволиме како Социјалдемократски сојуз да на било кој начин бидат компрометирани во
нивната демократичност, транспарентност на постапката и изразување на слободна волја на граѓаните на Република Македонија на тие избори. Во Република Македонија веќе подолг период, очигледно, не се случуваат избори и тоа е резултат и заради тоа е една од причините заради која што сме доведени во оваа криза. Се надевам дека празното столче конечно ќе дојде на нивото на политичка одговорност која што ја имаме сите ние како чинители во политичкиот, општествениот и државниот живот во Република Македонија со цел да на граѓаните на нашата држава овозможиме конечно да почнат да работат и да функционираат во држава во која што ќе бидат нормализирани политичките односи, затоа што нормализираните политички односи се предуслов за сите понатамошни развои. Да, на што го темелите овој став и дали со тоа се согласуваат и другите партии припаднички на таа голема четворка, ќе го ставиме за по првата пауза. Ви благодарам за сега. Ве поканувам да останете насад. Темата за вечерва е ќе има ли избори на 11 декември, кој има интерес да ги има или да ги нема во декември. Пред да го продолжам разговорот со моите гости, представници на трите од четирите најголеми партии во Македонија. Ќе видиме дел од синокешното интервју на лидерот на СДСМ, Зоран Заев за Телма, во кое што вели дека власта, односно ВМРО ДПМН, прави се за изборите да се одложат и да се одржат заедно со локалните на пролет. Се е јасно, нема повеќе тајни во Македонија. Не се само овие две причини. СЈО, извештајот и комисијата, буџетот, изборните единици. Министерствата на опозицијата. 25 дена поминаа кога Оливер промени 11 луѓе од 13.000 вработени колку што се во министерството или 529 раководни места 11, за да не им дадеме причина. Законите за СЈО, дебатата по извештајот од СЈО, буџетот и изборните единици. Интересно прашање. Те очекуваа од нас конфронтација, ни им рековме, ајде една изборна единица. Тогаш нема проценти, над 5 под 5% од разликата помеѓу изборните единици, не се согласуваат со тоа. Конечното наше решение нека се согласат владените партнери, немаме проблем. Дали ќе биде 13, 3, 1 избирачко место 5, кое што ќе ги избалансира, не им даваме никаква причина за изговор за одлагање на изборите. Зошто тогаш? Иако не треба да бидеме на штрек. Мора да бидеме на штрек. Никола Груевски прави се да ги одложи изборите за да се одржат заедно со локалните. Господин Османи, вие рековте дуј нема да биде причина и нема да придонесува за евентуално уривање на процесот кој што води кон избори на 11 декември. Вие како политичка партија препознавате настани и однесувања, како што вели Заев, од евентуално ВМРО ДПМН кои што одат во насока на можно одлагање на изборите? Шефни, на НБДИ кеми концепт ndryshet menduarit sa i takon zgjedhjeve me Partitë Politike Maqedone atë sa i shoh. Ne në asnjë moment nuk e kemi kalkuluar interesin partijak dhe rezultatet eventuale të atyre zgjedhjeve me datën e zgjedhjeve. Domethënë, edhe në prill kur është propozuar, edhe në qershor, edhe tash në dhjetor, qoftë edhe në prillin e vitit të ardhshëm. Për ne ka qenë irelevant, për shkak se e kemi diskutuar se pasojat nga tezgjatja e krizës dhe nga eskalimi i krizës dhe devijimi në forma tjera të cilat mund të jenë shumë të rënda për shtetin, i tejkalon interesat partijake të BDI-s, ashtu që në BDI nuk e shohim në asnjë moment interesin partijak vis-a-vis interesit të qytetarëve për dalje nga kriza. Nuk do futem në debatin LSDM-VMRO për shkak se tash është kjo pjesa asaj luftës parazgjedhore për fitim të Ajde да ви го поставам прашањето низ вашата перспектива. И вие сте партија која што има локална власт во повеќе општини. Предпоставам дека дел од оваа теза се базира на тоа дека ако изборите се одржат во март, ВМРО,
А сега еве туи исто така би можеле да сметаат и на тој тип на логистика. Këtu edhe deshta të kthehem se në BDI fare nuk I kemi bërë ato kalkulime, por ne ka qenë me rëndësi qëndrimi I komunitetit ndërkombëtar se kjo krizë duhet të zgjidhet në vitin 2016 për shkak të qëllimeve të cilet ata edhe publikisht I kanë theksuar se kanë plane tjera për Maqedoninë, për shkak nevojës që shteti sa më shpejt të del nga kjo krizë, që eventualisht pasojat të jenë sa më të vogla, ashtu që në parti deri më tani fare nuk e kemi diskutuar në aspekt strategjik, në aspekt elektoral se cili variant do të na konvenonte më tepër. Ne jemi në një vijë me komunitetin ndërkombëtar se kjo krizë duhet të zgjidhet një ditë më parë. Ajo çfarë është më rëndësishme se 11 dhjetori është produkti I konsenzusit 4 partive politike, për ne konsenzusi është I shenjtë në marrëveshjen e Shkupit dhe nuk duam të lëvizim asnjë shkronjë nga ai konsenzus. Prandaj edhe nuk duam na akuzonin neve se insistojmë në datën 5 qershor aso kohë nëse ju kujtohet. Ne nuk na luante rol fare data e zgjedhjeve. Vetëm e kishim me rëndësi se 5 qershori aso kohë ishte konsenzus. Tash është 11 dhjetori konsenzus. Do të thonë është irelevante kur është data. Me rëndësi është se kemi një konsenzus të cilin e kemi arritur shumë vështirë dhe po devijuam nga ky konsenzus I arritur aq vështirë, si do arrim në konsenzus tjetër. Prandaj nuk dua të futem fare në këto kalkulime për shkak se ajo do të jetë fillimi I rënimit të marrëveshjes e cila aq vështirë është e siguruar. Господин Терес, да. Контрадикторно е во целост ова што во периодот на назад го тврди и Демократската унија за интеграција и представниците на празното столче Каршимене во врска со датумот за изборите. Господин Османи, ова што вие го зборува дека вас бе води исклучиво партискиот интерес. Затоа што не можете да тврдите дека не ви интересира партискиот интерес, односно дека ви интересира државниот интерес, а ние како држава во изминатите два датуми кои што беа наметнати како еднострано како датуми за избори, немавме како држава исполнети услови за минимални фер слободни демократски избори. И да кажете дека вас не ве интересира во какви услови ќе се одвиват изборите после ваква силна политичка криза, тоа е исклучиво партиски интерес на Демократската унија за интеграција. Инаку би требало, ако сте и минимум искрени, Kush I pengoi zgjedhjet e në prill dhe në qershor? Kush e riktheu parlamentin? BDI ishte ajo e cila në një mënyrë navigoi këtë proces të arritjes së konsenzusit dhe mos prishjes së konsenzusit. Për shkak se po t'u linim juve dy partive politike maqedone, ky proces moti do të përfundonte. Ne kemi qenë ata të cilët kemi tentuar të balansojmë ndërmjet këtyre dy politikave, edhe duke rikthyer parlamentin, edhe duke dalë në prill se nuk janë plotësuar kushtet dhe kemi tërhequr nga zgjedhja, edhe pse kemi qenë bindur që sa më shpejt duhet mbyllet ky proces. Ne ishim ата të cilët e penguan. Што вие не можете да избегнете дека заедно со ВМРО-ДПМН изгласавте против уставна и незаконска одлука за распуштање на собранието со одложено дејство, едноставно важење. И сите поправки на таа штета се такви какви што се. Избрзаноста на одлуката, односно глумењето во периодот од склучувањето на договорот од пржен од 15 јули до 24 април, кога оригинерно требаше да се одвиваат изборите во Република Македонија, не правењето на потребните реформи за кои што предупредувавме не само ние, за кои што предупредуваше целокупната демократска јавност и нашите пријатели од меѓународната заедница. Ако вие имавте состојба каде што амбасадорите на највлијателните меѓународни држави, представници во Република Македонија, стоја пред владата на Република Македонија и опоменуваа непосредно пред распуштањето на собранието, односно одлуката за распуштање на собранието во февруари, дека нема услови во Република Македонија за избори. Зашто побогу ја гласавте со ВМРО-ДПМН заедно? Зошто ја гласавте? Shumë gabimjeni. Konstatimin se nuk ka kushte për zgjedhjen në prill e dha BDI, edhe për atë arsye u shtyhen zgjedhjet. Po mos dilte BDI tjetë me një vijë, me komunitetin ndërkombëtar, me qëllim që zgjedhjet të jenë inkluzive, që edhe ju të jeni në proces, zgjedhjet do kishim ne në prill. Mos ishte BDI të rikthente parlamentin për që të garantoj proces inkluziv ku edhe ju do jeni pjesë, ne zgjedhjet do kishim në qershor. Domethënë ne aq e kemi kultivuar këtë nevojën për konsenzus për shkak se kemi qenë bindur se zgjidhjet një anshme nga kjo krizë nuk ka. Cila do zgjidhje është vetëm futjen në qark vicioz ku do të komplikohet
më tepër situata me pasoja të rënda për qytetarët dhe për shtetin. Ashtu që BDI nuk mund të akuzohet në asnjë drejtim. Edhe në çështjen e 11 dhjetorit ne garantojmë se do të bëjmë çmos që kjo datë vështirë e arritur si konsenzus të respektohet dhe nuk bëjmë asnjë kalkulim të interesit partijak. Ju mund thoni se BDI si konvenon me zgjedhje lokale. Besoni, jam shumë i sinqert që në asnjë forum të partisë nuk e kemi hapur temën se cila variant do të na sjellë ne rezultate, po cili variant do ta mbyll krizën më shpejt, do të rikthen procesin e negocimit për çështjen e emrit, të integrimit në NATO dhe në BE dhe do të rikthen zhvillimin ekonomik të vendit. Këto kanë qenë premisat të cilat ne na kanë orientuar në politikat tona dhe këtë mund ta dëshmojmë me çdo како да сте изолирана острово македонската политика, нема да можете да го покриете со вашите пароли за наводна ваша заложба за евроатлантските интеграции на Република Македонија. Ако вие навистина бевте посветени кон евроатлантските интеграции на Република Македонија, прво, немаше да партиципирате во ваква власт каква што е, а која што по секој основ ја влече Република Македонија назад. Второ, со таа власт немаше рака под рака да се водите во целиот изминат период, кој што период од повеќе од една година придонесе во оваа држава да не се случат неопходните реформи за да имаме минимум услови за одвивање на демократски избори. Ветëm do të as kush nuk mund të Јас ве разбирам дека вие можеби ви е незгодно да ги браните тие позиции. Тоа е фактичката состојба. Биле edhe ju nuk mund të mohoni se BDI ka qenë vetdia e kësaj shoqërie në këto kushte të vështira. Ka qenë vetdia edhe në qeveri. Ka qenë vetdia edhe në sistemin politik në përgjithësi. Ka qenë thjesht një dritë e vetme e cila ka tentuar. Ju pravite partijske вработувања паралелно со ВМРО. Në mënyrën se si ka menaxhuar me këtë krizë. Po nishto ne se razlikuvate od Nikola Gruevski во изминатите 8 години. BDI ka qenë koalicion me VMRO, do Истите принципи важеа. VMRO do përmendej zgjedhja e juaj si komunitet Maqedonas, BDI ne kanë zgjedhur shqiptarët dhe koalicioni bëhet më Тоа е повторен проблем. Тоа е Да му повторен дадеме проблем. шанса на Луан Треси. Faleminderit. I mësu edhe ne, po edhe me siguri edhe shikuesit që ta dëgjojnë këtë demagogji që përsëritet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, se gjëja se ata kanë qenë ata që i kanë anuluar zgjedhjet. Në fakt zgjedhjet që u anuluan në qershor ishte pikërisht faktori ndërkombëtar, me letrën që e dërguan se nuk janë plotësuar kushtet. Në fakt qeveria kalimtare, atëherë edhe tani, është qeveri e cila duhet t'i plotëson kushtet elementare për të pas një proces të rregullt zgjedhor. Ne, Partia Demokratike Shqiptare, shpeshherë kemi thënë, do ta japim kontributin ton maksimal, edhe të vetmit atyre që ju besojmë dhe që na garantojnë për zgjedhjet të lira, të besueshme dhe demokratike është faktori ndërkombëtar. Вие препознавате настани изјави, потези на политичката сцена кои што може да значат дека може да има одлагање на изборите и дека може би на партиите од власта или еве како што вели Заев на ВМРО ДПМН повеќе му одговара да има избори напролет заедно со локалните? Unë nuk di partitë në qeveri se çfarë kalkulime bëjnë. Mirë, po atë që jam i sigurt edhe që mund të them se qeveria aktuale janë mjeshtrit të i skenimeve të montimeve të ndryshme. Derisa e dim këtë, do me thënë mundet çdoja të ndodhë ndërkohë. Shpresojmë edhe duam që të kemi një proces zgjedhor, mirë po. Jo çfarë do lloj procesi zgjedhor. Edhe këtë ta kemi, do me thënë, të qartë, zgjedhjet duhet të jenë të lira, të drejta dhe të besueshme. Овој сегмент е најава дека ќе имаме интересна дебата. Дозволете ми уште еднаш да направиме пауза и ќе ви дозволам на сите понатаму да ја продолжиме полемиката. Ве поканувам да останете со нас. Еве на назад во студиото, мои ваши гости вечерва се Бујар Османи од ДУИ, Петре Шилегов од СДСМ и Луан Треси од ДПА, од ВМРО од ДПМН поканата не ја прифатија, а разговараме на тема ќе има или не избори на 11 декември и дали кому му одговара евентуално
одлагање. Видовте во претходниот дел се разви дебата, може би не толку за дилемата која што ја поставивме на почетокот на емисијата, туку повеќе околу тоа што се случуваше во изминатиот период и месеци. Дали останавте евентуално недокажани во тој дел, па сега сакате да ја продолжите полемиката, бидејќи ве прекидам во еден дел, или можеме да одиме понатаму? Се случи деновиве да не бидат изгласани неколку предлози за законски измени, предложени од специјалното јавно обвинителство. Предложени од пратничката група на СДСМ. На СДСМ на барање на специјалното јавно обвинителство. Тие се сведуваат на неколку работи, а тоа е да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство во делот до кога може да решава за покренување евентуални обвиненија, да му се овозможи на специјалното обвинителство самото да заштитува сведоци, и едното од барањата беше да се имплементираат дел од препораките на Венецијанската комисија поврзано со Законот за заштита на приватноста, или еве вака популарно кажано за објавување на прислушуваните разговори кои што граѓаните не можеа да ги слушнат. Зошто се случи тоа што се случи во парламентот и зошто ДУИ во полн капацитет не ги поддржа овие измени? Fillimisht dua të them se BDI është një ndër përkrahësit më të fortë dhe më të sinqertë të punës së prokurorisë speciale, prokurorisë posaçme, dhe këtë kemi dëshmuar në gjitha format, edhe në aspekt të përkrahjes publike verbale, po edhe në aspekt të punës që kanë bërë institucionet të cilët i kanë udhëhequr funksionarët e BDI-s në drejtim të dhënies ndihmës së nevojshme, dhe për këtë askush nuk mund ta konteston. Ajo çfarë është me rëndësi që e kemi theksuar prej fillim në marrëveshjen e Shkupit ose dalje nga kjo kriza është se e vetmja mënyra që thash për dalje nga kjo krizë është një zgjidhje konsenzuale. Domethënë zemra e marrëveshjes së Shkupit o konsenzusi. Po u prish konsenzusi, bie marrëveshja. Të tjerat elementi janë gjymtyrët e atij organizmi, por zemra e procesit është konsenzusi. Edhe jemi munduar ta kultivojmë aq me kujdes, për shkak se këtë marrëveshje thjesht në mënyrë metaforike e shoh si një kull kartash në cilën një lëvizje asimetrike nga cila do anë do e rënonte të njëjtën. Edhe prandaj kemi tentuar që çdo iniciativë që do të del nga ky proces i marrëveshjes të del si pjesë e marrëveshjes që do të arrihet në tavolinë, dhe pastaj si iniciative përbashkët do të del në Господин Османи, например, препораките од Венецијанската комисија и нивното усвојување вие консензуално договорено во тој форум. Тогаш кога ќе стигнат да бидат усвоени во парламентот. Ете минимум тоа да речеме. Fillimisht flas parimisht. Asnjë iniciativë, asnjë element i marrëveshjes së Shkupit në parlament nuk ka ardhur si iniciativë njëanshme nga një parti politike, për shkak se rënon konsenzusin, edhe në dy etablon një presedant shumë të rrezikshëm. Për shkak se po të kalonte një ligj nga LSDM, kush i mohon të drejtën VMRO-s pas një ore të propozon një ligj me krejt qëllim të kundërt ndaj prokurorisë speciale ose cili do pikë të marrëveshjes, për shkak se vetëm presedani është është thyer parimi i konsenzusit. Apo ne i japim të drejtë. Pastaj mënyra si LSDM e futi në debat këtë temë ishte komplet jo profesional. As nuk janë kontaktuar, nuk është kontaktuar BDI për mbështetje. Domethënë, është futur thjesht për debat politik, për poena politik, por jo për qëllim për të kaluar. Në tre, kjo e dëmton prokurorinë speciale. Për shkak se prokuroria speciale nuk është interes vetëm i LSDM-s. Prokuroria speciale është interes edhe i BDI-s, është interes i shtetit, është interes i qytetarëve, dhe ne nuk guxojmë të kapim anë në drejtim se kush e mbështet më tepër ose më pak, ose prokuroria speciale cilën e mbështet. Prandaj ishte e logjikshme që edhe pse disa BDI-s në fakt ditë nuk është votuar për ligjin, për shkak se u keq kuptua në opinion se deputetët e BDI-s nuk pas kanë votuar për ligjin. Atë ditë është biseduar për futje në rend të ditës me iniciativë shkurtuar të një iniciative të një partie politike. Jedan del ne vi glasa. Për shkak se ishte krejt e papërgatitur. Domethënë parimisht BDI mbështet edhe prolongimin e afatit prokurorisë speciale. Domethënë mbështet prokurorinë e posaçme. Mirë po patjetër, domosdoshmë duhet të jetë
пјес е ние консензуси. Дека вие разбираме тезата. Господин Шилегов, зошто влеговте во процес да предлагате закони без претходно да обезбедите консензус? Мислам дека и дел од забелешката на ДПА на таа линија беше, никој не може да очекува од нас дека ќе поддржиме нешто за што претходно не консултирал барем на едно базично ниво. Само ќе ве вратам со две реченици на претходната тема. За индициите дали ќе има или ќе нема избори беше прашањето. Премногу прашања се оставени отворени, што укажува на можноста дека некој во оваа држава не посакува избори. Прашањето на изборната единица 6, за кое што ние рековме, ВМРО, ДПМН и ДУИ до сега се има договорено многу лесно за многу прашања. Нека се договорат и за шеската, нека понудат едно заедничко решение, ќе го прифатиме. Тоа нешто до сега се нема случено. Келнерскиот уставен суд, јас го нарекувам на Република Македонија, што прима нарачки за одлуки, како што беше на пример и одлуката за поништување на одлуката за распуштање на собранието за 5 јуни, се уште го држи отворено прашањето за статусот на уставниот статус на специјалното јавно обвинителство и од тука да речам може да се доловат определени индици дека некој се уште сака да држи сериозни теми како отворени со цел да избегне случување на избори на 11 декември. Тоа нешто кажавме децидно, да не помисли празно во столче кое што го представува Никола Груевски дека или било кој друг дека може да се игра со уставниот статус на специјалното јавно обвинителство и може да се игра со одлагање на изборите. Сега, до пратеничките групи во Собранието на Република Македонија за време седницата на Комисијата за политички системи во Собранието, специјалното јавно обвинителство достави вербално барање до сите нас да поддржиме 3 прашања. Прво беше Законот за заштита на сведоци, второ беше рокот на важноста на специјалното јавно обвинителство и трето беше решението кое што требаше да биде усогласено по препораките на Венецијанската комисија за прислушкуваните разговори. Во исто време до нас беше доставен и законски текст за специјалното јавно за заштита на сведоците и тој текст беше поделен од страна на представниците на специјалното јавно обвинителство до сите пратенички групи. Беше доставен официјално до сите пратенички групи и до председателот на собранието. Социјалдемократска социјалистична Македонија по основ на влечење на инерција на оделението за организиран криминал кој што функционира во рамките на Републичкото јавно обвинителство, во својот предлог закон го предвиде апсолутно истото решение кое што важи за оделението за организиран криминал во јавното обвинителство на Република Македонија. Бидејќи ценевме дека станува збор за обвинителство кое што гони специјален криминал, специјалното јавно обвинителство само по себе гони специјален криминал и ги изедначивме тие два дела од јавно обвинителскиот сегмент по Република Македонија по законските решенија. За Венецијанската комисија препораките заради неусогласеност не понудивме решение бидејќи ценевме дека тоа ќе треба да се направи. Значи, имавме законски текст кој што беше 20 на денови во рамките на пратеничките групи, доставен од страна за заштита на сведоци. Имавме законски текст кој што е идентичен со она што е предвидено за оделението за организиран криминал и за третото прашање, бидејќи немавме усогласеност, не поднесовме. Што се случи? Од моментот кога ние доставивме барање за свикување на итна седница за носење на овие два законски текста како неспорни, до моментот на закажувањето на седницата помина 5 или 6 дена, не ме фаќате за збор. Воколку постоеше минимум интерес кај било кој од пратеничките групи да пристапи кон ова, можевме во рамките на собранието, во рамките на координацијата која што се одржува редовно со сите координатори на пратеничките групи да изнајдеме заедничко решение. Таква иницијатива, значи вие не ја иницииравте да речем координацијата? Ние побаравме координација, во ВМРО-ДПМН беше децидно кажано дека нема да ја поддржат таа работа, ДУИ декларативно кажа дека ќе ја поддржи, дури мислам дека нивниот координатор на пратеничката група имаше јавна изјава дека ќе ги поддржи овие два текста, што значи бил запознат со решенијата, меѓутоа фактичката ситуација беше дека за време гласањето на продолжување, така нареченото продолжување на рокот на важност на СЈО, во собраниската сала имаше 4 представници на ДУИ, меѓу кои што и координаторот господинот Џафери, кој што не гласаше. За време гласањето на
текстот за заштита за сведоци, се извинувам, само да довршам. Duhet fillimisht flasim për parimin e konsenzualitetit dhe parimin e iniciativave të njëanshme që do të mund të rënojnë gjithë marrëveshjen. Pastaj mund të futemi në debat konkret material se çka përmban ligji. A është ide e mirë që partitë politike të fillojnë me iniciativa vetanake për ta modifikuar marrëveshjen e Shkupit dhe a është kjo presedans shumë i rrezikshëm që pala tjetër del me iniciativë të kundërt. Edhe ku do të na dërgon kjo, në çfarë çarku do të na fut kjo nëse secili del me iniciativa vetanake. Do të thonë parimisht BDI i mbështet idenë e atyre ligjeve, pa ajo duhet të jetë proces i marrëveshjes, duhet të ishte proces i 31 gushtit kur partitë politike dhe LSDM janë plotësuar. Бајаги се ми контрадикторен. Прво, на невидено, на неподнесени текстови во моментот кога специјалното јавно обвинителство го побара тоа, вашата пратеничка група, односно вашиот координатор, изјави дека ќе подржи. Второ, принципиелно приговарате на тоа дека не сме го согласиле текстот. Зошто побогу четворица ваши пратеници гласаа за? Или имате разор натре во ДУИ? Па не се разбираме. Она што јас го знам за оваа година и кусур. Мирпо, кажене па координуар. Unë mund t'ju tregoj një moment kur e pyetin koordinatorin e grupit parlamentar se çka duhet të bëjnë deputetët. Normalisht se koordinatori është ai i cili në një mënyrë jep edhe koordinimet partijake. Koordinatori është komplet i pa informuar nga ana e LSDM se do kemi një iniciativë dhe do kërkon mbështetjen. Pastaj me gjitha kalkulimet, numrat nuk i kemi pasur për ta kaluar pa mbështetjen e VMRO-s. Po ajo çfarë ishte më e rrezikshme është mundësia për etablimin e një presedani i cili do të ishte fund i marrëveshjes përgjinës. Nuk do kishte marrëveshje të Shkupit nëse do kishte modifikim të marrëveshjes со страна на ВМРО, всушност вас ве пречила во полкапацитет да излезете во пресрет на овие законски решенија. Edhe kur LSDM tha nuk dal në zgjedhje, BDI nuk e lejoi VMRO-n të dalë në zgjedhje. Për ne nuk ka qenë me rëndësi cili është qëndrimi i VMRO-s apo i LSDM-s. Të ruhet konsenzusi. Atë po mundohem ta theksoj. Konsenzusi e mbat gjallë këtë marrëveshje. I zato pola glasate, pola ne glasate. Ajo ishte vetëm një shprehje individuale se cilin edhe unë e kam edhe secili se po është prokuroria speciale duhet këtë mbështetjen e plotë. Mirë po, është shumë e rrezikshme me iniciativa vetanake. U desht me 31 gusht, kur dhatë pëlqimin si janë plotësuar kushtet, të hapni dilemën e këtyre dy ligjeve, me qëllim që mos vazhdojmë më tutje, mos saktojmë datën 11 dhjetori, po të bëjmë afate tjera derisa të miremi vesh për këtë çështje. Ashtu që unë kam dyshim se në intencën e kësaj iniciative. Dua të theksoj, prapë te konsensusi do lidhem, edhe ideja më e keqe e cila është konsenzuale, është më e mirë se ideja më e mirë jo konsenzuale. Kjo është esenca e kësaj marrëveshje. Do me thonë, edhe një marrëveshje jo e mirë, nëse është e të gjithëve, do të na nxjerrë prej krizës. Marrëveshje ideale mund të jetë. Ideja të ju që mund të keni si parti mund të jenë perfekte, po nuk e kanë në vullën e këtyre 4 partive politike, nuk na nxjerr nga kriza, edhe partitë politike serioze këtë duhet ta kenë prioritet. Daljen nga kriza, ajo kalkulimet politike, interesat partijake. Треси па ќе продолжиме. Në dallim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët në gjithë këtë situatë duken të paharmonizuar dhe konfuz, ne kemi një qëndrim shumë të sakt sa i përket prokurorisë speciale. Ne shpesher kemi deklaru se mbështesim fuqimisht punën e prokurorisë speciale, edhe do të vazhdojmë të mbështesim punën e prokurorisë speciale, mirë po konsiderum se iniciativa që e LSDM-s, po edhe ajo iniciativa tjetër që erdhë për të njëjtën çështje ishin të paharmonizuara dhe në fakt aq më pak nuk morën guximin edhe të na konsultojnë apo të koordinohen me ne. И вам се случи истото. За едниот закон не гласавте, за другиот двајца, мислам, дека од вашите пратеници гласа. Или Jo. Do me thënë, qëndrimi jonë është se si duket jemi partia vetme e cila kërkon një lloj konsenzusi të arrihet për shumë çështje. Do thënë nuk është vetëm aspekti i prokurorisë speciale, po më të që do të kthehemi edhe të çështja e nivizimit të njësive zgjedhore, që është gjithashtu me rëndësi. Nuk du këtu të krahasoj cila është më e rëndësishme, po të gjithë janë të rëndësishme. Mirë po në qoftë se këtu ka dikush që nuk i friksohet punës së prokurorisë speciale, është Partia Demokratike Shqiptare. Edhe këtë e din të gjithë. Aq më shumë që ne jemi jetësisht të interesuar
që të zbardhet krimi, korupcioni dhe të gjitha manipulimet e zgjedhjeve që nga partnerëve të koalicionit gjithë këtyre viteve të bashkëqeverisjes së tyre. Ја слушнавме реакцијата од меѓународната заедница, беше речиси едногласна за тоа дека треба да се поддржат овие барања на специјалното јавно обвинителство. Дали сте запознаени, дали има сега некаква позадинска иницијатива сето ова да се заврши пред евентуалното распуштање на парламентот, ако дефинитивно одиме на избори на 11 декември? Ne jemi me një vi me komunitetin ndërkombëtar sa i takon mbështetjes së prokurorisë posaçme. Domethënë qëndrimet që i dhanë ambasadat pas këtij votimit kësaj iniciative të LSDM-s është edhe qëndrimi jonë. Po, edhe ne mbështesim punën e prokurorisë së posaçme, por edhe komuniteti ndërkombëtar është shumë i vetëdijshëm se çka do të thotë konsenzusi për marrëveshjen e Shkupit, ashtu që përderisa nuk ka një iniciativë për të ulur katër palët në tavolinë, për të rinegociuar marrëveshjen, për të modifikuar elementet rëndësishme, siç janë këto dy ligje, nuk shoh perspektivë të inicijativave vetanake për shkak se e kërcënojnë До shumë. дуи не стигнале изрази на незадоволство, на разочарување од Deri më амбасадите? tani bile ishin edhe spekulime se kinse pas atij votimit janë thirrë në ambasadë Shtetet Bashkuara përfaqësues BDI-s, që as pak nuk është e vërtetë. Ne kemi bashkëpunim të përditshëm me komunitetin ndërkombëtar dhe për të gjitha çështjet jemi të harmonizuar në drejtim të ruajtjes gjallë kësaj marrëveshje për të cilën kanë sakrifikuar shumë edhe shteti dhe qytetarët. Шилегов, има иницијатива ова да се заврши пред распуштањето на парламентот? Она што го знам дека после победата на изборите на 11 декември од страна на Социјалдемократска социјална Македонија, новото парламентарно мнозинство сакало тоа представникот на ВМРО-ДПМН во форма на празно столче вечерва или не, тоа нешто ќе се случи. Овие законски решенија кои што ние ги предложивме по барање на специјалното јавно обвинителство, а имавме во предвид дека сите политички партии декларативно се залагаат за поддршка на работата на овој орган кој што произлезе од договорот од Пржинов, вклучително и партијата представена од празно столче вечерва. Тој орган ќе продолжи, тоа беше причината за тоа што поднесовме, зашто ние не додадовме ништо ново. Ако органот увидел, односно специјалното јавно обвинителство увидело кои се недостатоците, например во програмата за заштита на сведоци и што е тоа што не може да го направи, а го попречува меѓу другото за 3 големи предмети. Потсетувам, тоа се зборови барем истакнати на пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство, случајот на Мартин Ешковски, случајот на Сопот и случаите Монструм, дека не може истрагата или предистражните действија да бидат во цело завршени и превземени без тој закон. И такво законско решение, затоа што они, бидејќи секојдневно апсолутно не е сменето, она што беше доставено до пратеничките групи, ние го процесуиравме и го формализиравме во постапка. Се сеќам дека, мислам дека беше пратеничка од ВМРО-ДПМН, која што и кажа на специјалната јавна обвинителка за време на расправата во комисијата дека нема елементарно познање од парламентарната процедура и дека она не може така да баре, дека може пратеник. Еве, ние го направивме тоа и го внесовме во парламентарна процедура, токму тоа што беше побарано. Напоменувам дека е повеќе од очигледно, без оглед кој што како декларативно се заложува. За жал имаме празно столче, па не можеме ни да го чуеме и да споделиме мислења. Мислам, ја на Столчево му зборам цела вечер, ама не ми враќа. Една од тезите, господин Шилегов, дека... Дозволите ми, една од тезите е дека СЈО е единствениот ваш изборен адвот. Веројатно, Васко, сме, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, единствената партија која што искрено ги посакуваше изборите предвремени. Ќе ве потсетам дека пред Нова година, минатата година, одржавме тематски конгрес за изборна програма. Ќе потсетам дека пред неколку денови одржавме конгрес на кој што ја понудивме на јавноста Република Македонија нашата визија, односно нашиот план за Македонија. Во првите 180 дена, односно првите 6 месеци од новата влада и во првите 24 месеци би сакали за тоа да поразговараме за тоа што нудиме ние како минимална плата, односно зголемување во првите 6 месеци, како ќе завршат тие циклуси, бидејќи граѓаните
освен што кај нас препознаваат борбеност и принципиелност за враќање на демократските вредности во нашето општество, мора да ја чујат и нашата понуда за нивната иднина и за нивната визија. За следниот дел од разговорот. Значи, од тој аспект гледано да се каже дека специјалното јавно обвинителство е некаков изборен адут на Социјалдемократскиот сојуз е благо кажано политички дилетантизам. Алудирам на изјавите на празното столче, дека СЈО е политички огранок на Социјалдемократскиот сојуз и очаен детски обид за бегање од вистината. Вистината е дека раководството на ВМРО-ДПМН во најголем дел е сериозно заглибено во криминали и се обидува на секој начин со разни спинови да го дискредитира секој кој што се појавува во јавноста во Македонија, дали политичка, дали општествена, дали граѓанска, како сакате, а кој што на било кој начин зборува против ВМРО-ДПМН, раководството и криминалите кои што ги правеле. Така е и статусот со специјалната јавна обвинителство. Ама кратко само. Kishte edhe një moment jo parimor krejtësisht nga LSDM kur tentoi në një mënyrë të manipulon me ndjeshmërinë e disa rasteve siç janë çështja e liçenit Smilkovës dhe Sopotit për qëllime të presionit politik ndaj partive politike shqiptare, që ishte pjesë e një strategjie ndoshta të brendshme partijake, që nuk mban, për shkak se Prokuroria Speciale ka krejt mundësit për të hapë këto lëndë, veçanërisht lëndën që e quajnë monstra dhe Sopotet, dhe ne e inkurajojmë, dhe një prej kërkesave tona të para kanë qenë që këto dy lëndë ti trajton Prokuroria Speciale dhe askush nuk e mban, nuk e pengon prokurorin, normalisht që kjo mund ta ndihmon, po jo se mund ta pengon procesin. Ne mund të bezvëshitemi svedoci, treba da sme minimum principijelni u izjavite. Ishte tentim për manipulim të ndjeshmërisë qytetarëve. Господине Османи, во ова студио обвинителката Јанева во минатата емисија го повтори истото, дека им се врзани рацете на некој начин без да можат самостојно да заштитуваат сведоци. Ju nuk e dini debatin, nuk e keni ndjek në opinionin mediatik shqiptar, se si BDI po pengon këto hetimet për Sopotin ose për monstrën nëpërmjet pengimit këtij ligjit, në fakt duke bërë një spin klasik të keqpërdorimit të ndjeshmërisë këtyre rasteve, për shkak se nuk mban. Për shkak se për ne ka qenë e tha vetë zoti Shilegu, pas zgjedhjeve kush mohon përbërjes re parlamentare të sjellë këto ligje, për shkak se deri në mars punon Prokuroria Speciale ka afat për të ngrejt padi. Do të mundet edhe pas zgjedhjeve. Tash më rëndësi është ruajmë konsenzusin, të mbajmë zgjedhjet për të dalë nga kriza, a askush nuk e pengon prokurorin për të hapë këto lëndë dhe ne посветеноста на договорот, не декларативни да кажуваме дека се залагаме, а де факто на лице место кога ќе дојдат конкретни решенија кои што треба, тоа што ние велиме дека сакаме да го направиме за доброто на граѓаните, де факто при гласањето да не го правиме така. Треси, дали имате сознание за некаква иницијатива позадинска, ово брзо да се реши? И дали во некакво такво светло треба да се гледа посетата на комисарот Хан следниот петок во Скопје? Не знам сега за дали има иницијативи, но тоа што го кажав и преска, извинете, да ти thashe dhe më herët, është për shkak se është shumë e rëndësishme, domethënë, që prokurori speciale të mundësohet, domethënë, ta kryejë punën në mënyrë të paanshme dhe të plotësohen të gjitha kërkesat. Aq më tepër se kjo buron edhe nga marrëveshje 4 partive më të mëdha, po edhe faktori ndërkombëtar janë garantues të asaj marrëveshje edhe të prokurorisë speciale. Mirë po atë që ne e duam është t'i harmonizojmë, domethënë, këto çështje. Këtu do ta potencoj, domethënë, edhe çështjen shumë të rëndësishme që kërkujt nuk i kujtohet të ngrenë iniciativë për nivelizimin e njësive zgjedhore, kush ne si shqiptar humbim nga 5 deri 6 deputet. Edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet të zgjidhet para se të hyjmë, domethënë, në zgjedhje. Единиците проблеми грешат. Po, por ajo është çështje që kërkon rinegociim dhe mendoj se ajo e kompromiton komplet datën e zgjedhjeve, nëse do të fillojmë të rinegociojmë çështjen e
njësive zgjedhore, ajo çfarë duhet bëhet dhe është pjesë e marrëveshjes Shkupit është të respektohet ligji. Ligji nuk lejon tejkalim të devijimit mbi 5% ndërmjet njësive zgjedhore. Tash në zonën 6 e kalon 5.28, që do të thonë 0.28 dallim nga njësitë tjera. Partitë politike duhet brenda këtij afati të propozojnë ndryshime me të cilën ky 0.28 do të ulet nën 5 dhe me këtë do jemi në kuadër të ligjit. Iniciativa për rinegocim të njësive zgjedhore absolutisht i bën zgjedhjet pamundshme më 11 dhjetor, që sipas jush ju jeni kundër shtyrjes së asaj. Nuk do të isha pajtuar me këtë konstatim. Iniciativa, do të thonë, për diskutimin e të themi nivelizimit të njësive zgjedhore ka të bëjë me atë ne që kërkojmë që pesha e votës të jetë e barabartë. Pesha e shqiptarëve. Për mos të i kalim 5% Nuk është vetëm ju vazhdoni të толку тендери, толку кадровски решения до сега. Не можете да говорите неколку изборни избирачки места. Ajo duhet të jetë pjesë e procesit negociator. 2010 ishte plus minus 3%. Duhet shpërblej parlamenti. 2010 ishte plus minus 3%. Ju e banët e hypët në plus minus 5%. Atë që Partia Demokratike Shqiptare kërkon nivelizimi, do me thënë, të bat, ne kemi një dallim shumë të madh nga njësia 6 dhe njësia 3 zgjedhore. Në qoftë se ngelen ashtu ju si thuni, do t'i bartim disa, do t'a bim në 4.99 njësin zgjedhore 6, atëherë kemi një dallim prej 10% me njësin zgjedhore numër 3. Pse vota mos të jetë e barabartë? Ne pra për milionit për këtë qëllim dham 2, do të thënë, kërkesa. E para është që të ndryshojmë, do të thënë, kodin ligjore dhe cenzusit të jetë në plus minus 1%. Në qoftë se kjo nuk është e pranueshme për partitë politike në qeveri, atëherë ne propozojmë që në bazë të peshës së votuesve të njësive zgjedhore, sa është pesha e votës, çaq të prodhon edhe deputet. Për shembull, njësia zgjedhore numër 6 mund të prodhojë 22-23 deputet, kurse njësia zgjedhore numër 3 mund të shkohet me 17-18, varësisht nga proporcioni i votave. Parimisht ne nuk jemi kundër, po kjo është ligj sistemor i cili kërkon mbështetjen e 2/3-ve. Po nuk u pajtuan 4 partitë politike, ne mund të shprehim dëshira 1 milion dëshira ti bëjmë, po duhet mbështetje 4 partive. A kemi ne mundësi dhe kohë tash të fillojmë rinegocim njësive zgjedhore para afatit 12 prill kur duhet shpërbehet parlamenti. Ka vullnet edhe nuk ka kalkulime të ndryshme. Визијата на Социјалдемократскиот сојуз во моментите кога ги разговаравме измените во изборниот законник и тогаш знаете сите дека на маса од наша страна беше ставено прашањето дека Република Македонија треба да биде една изборна единица. Сите дискусии на оваа тема ќе беа завршени. Еве го сега господине Попетровски вашата дилема, еве сега вашата дилема околу 11 декември. Очигледно дека некој сака определени прашања како што е ова, да ги држи отворени со цел да наруши можноста на 11 декември да имаме избори. Господине Османи, кажавте ви повторам, договоривте не знам колку тендери, договоривте не знам колку кадровски решенија, вклучително на последната седница кај народниот правобранител, кај што си ги поделивте со ВМРО. Договорете се за 3 или за 5 избирачки места во Шеска и да ја завршиме работата по тоа прашање. Mirë me debate mbi parime e jo mbi propagandë politike, se e kemi herët, mos t'i harxojmë gjitha tezat për politika, dali e propaganda politike. Unë po tentoj mos bëj propagandë politike, po të flas mbi parimet. Najgolemit e propagandistë se na praznë për të ndryshuar ligjin për zgjedhje ose kodin zgjedhor ose për njësitë zgjedhore duhen 2/3 e deputetëve. Do duhet pëlqimi edhe i VMRO-s, edhe i LSD-s. Por duhen 81 deputet. Ju mund një shkronjë të ndroni, po ju duhen 81 deputet. Ai kemi 81 deputet, po edhe hipotetikisht të pajtohemi për Република Македонија да е една изборна единица. Не кеми дискутувар, не мендојм се ndërmjet 3 dhe 6 Ќе нема равноправноста на гласовите апсолутна тогаш. Апсолутна е. Не кеми Ке немаме дилема кој глас не кеми bër kalkulime, ne na del se për shqiptarët, për shkak se jemi përfaqësues legjitim shqiptarëve, ndërmjet 3 dhe 5 do të shprehet më mirë, ndërmjet 3 dhe 6 do të shprehet vullneti më i mirë. Pa тука е вашиот проблем, значи затоа зборувам дека вие со политичка калкулација. Социјалдемократски сојуз на Македонија гради едно општество. За нас сите граѓани се исти. Ние ќе делиме поетичка припадност. 2020 janë jo legjitime, ashtu që nuk mund të thirreni me anë të legjitimitet,
që kontestohet edhe ajo shumë shpejt. Prokuroria prokuroria speciale duhet gjyqi ta dëshmon se ato janë jo legjitime. Gjykatin që ju e keni kapur. Pavarësisht mendoj që nuk mund ta konteston askush legitimitetin e ne shpresojmë se gjithë ky krim dhe korrupsion. Po sidoqoftë ajo që nisëm në bazë të parimeve të flasim, unë thash që po kemi problem me çështjen e njësive zgjedhore, mirë po këto çështje nuk ka vullnet politik, ka kalkulime vetëm. Po normal për shkak se duhet konsenzus katër partive politike dhe është shumë vështirë të arrihet politička volja Republika Makedonia dhe edhe izborna jedinica. Ne për momentin duhet ta respektojmë ligjin, mos devijojmë nga 5%, nëse dojmë ta respektojmë 11 dhjetor, po nuk është përgjithësisht shumë e partnerin tuaj të koalicionit që të në zhvlerësohet vota shqiptare. Kjo është. Ne kërkojmë barazit të peshës të votës. Dobro, shqiptarët humbin 50-60%. Ne stavamo kraj toga. Moramo ndryshuar ligjin duhet 81 deputet. Nuk i kemi 81. Nëse ju i keni edhe 70. Nëse nuk i kemi, atëherë çfarë do të bëjmë të teshtim, do ta pranojmë atë që ne po ta prishim parlamentin, dalim në rrugë dhe ta ndrojmë sistemin. Ne tash punojmë në kuadër sistemi demokratik ku numrat luajnë rol. Edhe pajtohemi me çdo gjë. Nuk pajtohemi, prandaj kërkojmë respektimin që të gjitha njësitë zgjedhore të jenë të barabarta në kuadër të atij mundësisë ligjore ose përqindjes ligjore. Republika Makedonia je jedna izborna jedinica. Site prašanja. Što сега ги дискутираме 15 минути и загубивме квалитетно, за да граѓаните видат што ние им нудиме во иднина, ќе беа затворени. Okej. Jedna izborna jedinica. Ja, hipotetikisht unë po pajtojmë, e zgjodhëm problemin? Jo, problemi do zgjidhet parlament me numra, me deputet. Prandaj mos bëjmë demagogji këtu se cila do ishte varianti më i mirë. Unë e di cili është varianti më i mirë. Po për ta nudete kako protivnička grupa da kemi propozim. Добро, уште една пауза, па се враќаме со третиот дел од разговорот. Останете со нас. Иако вечерва ја варираме дилемата дали ќе има избори на 11 декември, еве сепак во овој завршен дел од оваа вечерашна дебата во која што учествуваат представници на ДУИ, на СДСМ и на ДПА, ќе разговараме и под предпоставка ако има избори, што ќе го реши победникот, господине Османи. Понудата, тоа што е направено или не направено во изминатиот период, додека еве и вие сте дел, да речеме, од власта, колку влијание може да има скандалот со прислушувањето, содржината на прислушуваните разговори? Shifni, mua shpesh më kam pyetur se cila është arsyeja që BDI fiton 10 zgjedhje konsekutive në 10 ciklet e fundit zgjedhore dhe ato bindshëm ndaj konkurrentëve politik. Dhe gjithmonë arsyeja ka qenë konsekuenca në politik edhe realizimi i premtimeve. Ndoshta shpesh herë edhe me vonesa, por me rëndësi gjithmonë ajo që ne kemi premtuar, në fund e kemi realizuar dhe kemi qenë transparent ndaj qytetarëve dhe atëherë kur kemi qenë në pamundësi për të realizuar diçka, kemi qenë sinqert ndaj tyre. Mendoj që kjo do jetë premisa edhe për cilin do cikël zgjedhor, qytetari duhet të ketë garancë tek ata të cilët do të jep mandatin për t'i udhëhequr në periudhën e ardhshme se sa ata janë konsekuent, sa ata bëjnë politikë folklorike varësisht kur janë në opozit ose kur janë në pozit dhe realizojnë. Ne bile jemi edhe në përfundime sipër të programit ose platformës zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kam punuar qindra ekspertë gjatë kësaj periudhe për shkak se dhe i filluan përgatitjet për zgjedhjet në prill dhe tani vetëm i kemi dhënë një vlerë të shtuar gjatë kësaj periudhe për shkak se kemi bërë një internalizim të asaj që e kemi diskutuar, thjesht kemi pasur më tepër kohë për të analizuar çdo projekt të cilin e premtojmë dhe mendoj se qytetarët prap do të njohin te BDI garantorin e vetëm dhe përfaqësuesin më të sigurt të tyre për çfarë do sfida me cilët do të ballafaqohet ky vend. Да не му вземам прашањето на Луан Треси за ЕУ и за НАТО, што ви пишува во програмата?
Natyrisht ajo është kondicion sine qua non për të ardhmen e shtetit. Ata vazhdojnë. Pavarësisht se dikush mund të tironizon me çështjen e integrimeve, por në këto kushte gjeostrategjike dhe këto zhvillime që po ndodhin kohëve të fundit, Maqedonia thjesht është në rrezik se ku mund të përfundon. Në çdo emision e theksoj deklaratën e Zotit Keri se Maqedonia është në vijë të frontit të ndërmjet lindjes dhe perëndimit, dhe për ne ka qenë vitale dhe jetësore për popullin shqiptar dhe për Maqedoninë dhe gjithë qytetarët e saj që të jenë pjesë e sistemit perëndimor, dhe prandaj çështja e emrit dhe integrimeve ka qenë në një ndër prioritetet kryesore të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe jo një retorik për të mbushur platformën zgjedhore, por për shkak se ne jemi konsekuent dhe shohim politikat pak më larg se interesat e zgjedhjeve. Fundit dallimi ndërmjet burgshtetasit dhe politikanit është se burgshtetasi mendon për gjeneratat e ardhshme, politikani për zgjedhjet e ardhshme. Kryetari i BDI-s nuk mendon për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratat e ardhshme. Треси за вас истото прашање. Po, ashtu si tha paraforsi im, Bashkimi Demokratik për Integrim kanë qenë konsekvent shumë në të kalumen, në mënyrën se si i kanë fituar zgjedhjet. Do ta ktheja atë pyetjen tuaj, do të thonë çka ka qenë determinuese në të kaluarën për të fituar zgjedhjet, kanë qenë presionet që vazhdimisht i kanë ushtruar në administratën publike, ka qenë keqpërdorimi i pushtetit, ka qenë mosdarje e partisë nga shteti, ka qenë vjedhje e votave që më pas blerje e votave që më pas në ditën e zgjedhjeve gjithë kjo të kulminon me mbushjen të kutive dhe me falsifikimin e rezultateve. Gjë për të cilën Partia Demokratike Shqiptare vite me radhë ka folur. Po është mirë që tani zgjedhjet lokale që ishin në Qahir, arritëm që ta zbulojmë këtë falsifikim, ta dokumentojmë, po për fat të keq, përveç se u ndruan antarët e këshillave votues, lënda mbahet ende në fjoke dhe nuk ka asgjë në atë aspektin e ngretjes të ndonjë procedure penale. Вашиот член на ДИР, знаете. Mirë po. Atë që duhet ta them është se në qoftë se kështu ndodh kjo, çfarë mesazhi ne japim përsëri? Domethënë determinuese. Deri tani nuk ka qenë platforma apo programa, po ka qenë uzurpimi i pushtetit. Mospasje e një sistemi i të sundimit të drejtës. Jo rasisht ne sot e kemi marrëveshjen e Përzhinës. Jo rasisht ne e kemi prokurorinë speciale. 153.000 shqiptarë nuk janë pjesë speciale. Nuk janë të as të uzurpuar, as të manipuluar. Ata janë 153.000 votat të pastër të shqiptare e Përzhinës. Pse janë ato kërkesat konfliktit LSD-vëmëror? Shumë gabim. Merrni edhe lexoni aty, të shihni, domethënë si kërkohet që të bëhet ndarje e pushtetit nga partia, si kërkohet mos të ketë presion. Aty janë edhe reformat prioritare urgjente, aty është raporti i primës që tërësisht i keni harruar. Këto nuk janë ka mundësi, mirë po të kontestohet legitimiteti i BDI-s në 10 cikle. Unë nuk e kontestoj, në 10 cikle zgjedhore. Unë nuk e kontestoj, po nëse pajtoheni, Prokuroria Speciale dha deklaratë. Ata e kontestojnë. Prokuroria Speciale e kontestoi. Unë e thirrem në fjalën që tha Prokuroria Speciale Katice Eneti. Atëherë po është kontestuar edhe mandati i deputetëve tuaj. Unë e them, ajo e kontestoj legitimitetin se si ju i keni fituar zgjedhjet. 10 cikle zgjedhore BDI fiton бинчëm ndaj konkurrentëve. Нема знаете дека и за членот на ДИК од ДПА се води исто така истрага се води. Не знам ја дали има истрага или нема, тоа Прокурорија специјале ме сигури да та крyen punën e vet ashtu si duhet ta kryj. Добро. Шилегов, вие промовиравте некаков план за Македонија. Синоќа ја видовме еден дел од настапот на вашиот лидер, па и беше прашан ќе влезете ли во замката на тоа сега да се надпреварувате која програма е подобра и што и нуди на државата и на граѓаните, иако може би државата и општеството се исправени пред многу по-базични, суштински проблеми. И нападот денеска, да речеме, во дел од медиумите е токму во таа насока, дека еве Заев нема да се надпреварува со програма. Социјалдемократска сојузна Македонија во изминатиот период ги отвори најсериозните прашања во општествениот и политички живот во нашата држава. До крај
го разголевме Никола Груевски и начинот на неговото владење. Ние сме, сакал некој или не, заедно со граѓаните. Перјаници во борбата за слобода, во борбата за враќање на основните демократски цивилизацијски принципи на земја која што претендира да биде членка на Европската унија и НАТО алијансата. Од тука, тоа е основната работа која што, да кажам, ќе биде лајт мотив на претстојната кампања. Меѓутоа, за да нема некој сомнеш дали ние сме се откажале од борбата против режимот или автократскиот режим на Никола Груевски, напротив, ќе бидеме рамо до рамо со граѓаните и ќе ја предводиме до крај таа борба. Меѓутоа, во исто време, граѓаните треба да знаат што е тоа што ги очекува откако ќе извојуваме победата во таа борба. Токму затоа ги соопштивме и кажав и во теков на вечерашната дебата, дадовме и програмски конгрес, дадовме и план за Македонија на изминатиот конгрес минатата недела. Немаме намера со Никола Груевски да влеземе во лицитирање на некакви си проекти. Затоа што очигледно е дека човекот, освен водење на пропаганда, нема минимум чувство за политичките процеси и економските процеси кои што одвиваат во Република Македонија. Меѓутоа, граѓаните во Македонија мора да знаат дека после падот на Никола Груевски на 11 декември, во првите 6 месеци, кои бенефити ќе ги усвои. Тоа мораме да им го соопштиме. Тоа е она за кое што се залагаме. Не е само за Груевски да падне и после што ќе правиме. Мора да знаат луѓето што ги чека. Мора да знаат дека во првите 6 месеци ќе зголеме минималната плата од сегашните бедни 9.000 на најмалку 12. Тоа е нешто што се залагавме ние во собранието, а до крајот на мандатот на владата на СДСМ дека минималната плата во Република Македонија ќе биде 15.000 денари. Да не заборавите дека околу 70.000 домаќинства во Република Македонија има таков работен. Што во шивачката, што во кожарската индустрија. И целиот проект за 4 години не кошта повеќе од 18 милиони евра. Оноку помалку него што ја чини оваа држава, панорамското тркало. Зборувам за платата. Мора да знаат младите што е тоа што може да го очекуваат во иднина во нашата држава, за да не одлучат да се селат. И при тоа не ги делиме луѓето по национална основа. Проблемите се секаде исти. Проблемите на малите плати, проблемите на невработеноста, проблемите дека мора да се член на некаква си владеачка партија за да добијат вработување, се исти без оглед на националноста. Република Македонија после 25 години мислам дека како општество, мислиме дека како општество е созреана. И токму затоа еден од слобовите на програмата на Социјалдемократскиот сојуз е градење на заедничко општество, на силни поединци, на луѓето. Ние мораме да го вратиме животот во Република Македонија. Мора на секој граѓанин поединечно да му го вратиме достоинството, да биде горд што живее во оваа држава, да може во оваа држава да најде пристојна работа. Таа работа да му е соодветно платена, бидејќи имате многу луѓе што работат, а чии што плати не можат да им ги затворат месеците. И од која ќе најдат таа работа, тука да ги изградат своите семејства, тука да ги изградат своите домови, тука да ги изградат своите деца и внуци, а не да ги праќаме децата по белиот свет. Ќе имаме шанса тематски да разговараме во ова предизборие на повеќе теми. Османи, јас Vetëm deshta shkurt, ne shohim të LSDM po tenton të thjesht paraqitet te elektorati shqiptar ose tregon interes te elektorati shqiptar, që është çështje e mirë dhe ne e përshëndesim dhe na vjen mirë që kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e shqiptarëve, por ai ishte shqetësuese mbrëmjen dëgjova zotin Zaev duke thënë se pas zgjedhjeve nuk do ketë më parti politike shqiptare që do flasin në emër të shqiptarëve, por do jemi gjithë ne si qytetarë të cilët do t'i përcaktojmë. Ajo është një koncept i tejkaluar i Bashkim Vllazërimit i cili në vitin 2001 është thyer shumë rënd dhe shqiptarët pikërisht nga ai koncepti ashtu quajturit konceptit qytetar, ku nëpërmjet majorizimit janë shkelur shqiptarët në 50 vitet e fundit dhe ku shqiptarët i ka zgjedhur elita politike maqedone edhe në Partinë Komuniste, kemi pasur shqiptar bile edhe në funksione të larta politike, pa ata asnjëherë nuk kanë mund të thirrën në emër të legitimitetit të popullit shqiptar. Lufta e vitit 2001, konflikti i vitit 2001 ka mundësuar që shqiptarët të jenë popull konstitutiv dhe ashtu i njeh preambulla
tabela dhe në emër të tyre do të flasin përfaqësuesi i shumicës. Nuk mohoj se edhe LSDM nëse merr mbi 50% të votave shqiptare mund të jetë përfaqësues legjitim, por ai që do të ketë mbi 50% të votave shqiptare do të jetë përfaqësues legjitim i shqiptarëve dhe ai do të flet për hisën e shqiptarëve në Maqedoni. Për këtë arsye është mekanizmi i Badenterit në parlament, për këtë arsye në qeveri kemi parimin fitues me fitues, për këtë arsye kërkojmë prezidentin konsenzual, për shkak se shqiptarët nuk janë më individa të zgjedhur nga elita politike maqedone, por shqiptarët i zgjedhin, përfaqësuesit shqiptar i zgjedhin vetë shqiptarët në zgjedhjet e tyre. Nuk mohoj bile përshëndes iniciativën e tyre të kërkojnë votën shqiptare, po e morën shumicën e shqiptarëve, votën e shumicës shqiptarëve, ata do i përfaqësojnë shqiptarët, por për atë do të vendosin vetë elektorati shqiptar. Por teza se ne do promovojmë një koncept të bashkim vllazërimit, mendoj që është e tejkaluar dhe nuk e ndihmon LSDM-n, prandaj është shumë mirë ata në këtë periudhë ta kristalizojnë qasjen ndaj elektoratit shqiptar. Da, samo со неколку кратки реченици. Никој не бара од никого да ја загуби својата индивидуалност во национална смисла на зборот. Зборуваме за изедначување на граѓаните и по правата и по врските, односно изградба на едно општество. И ние затоа не правиме поделба и во Социјалдемократскиот сојузски народ. И македонци, и албанци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци од сите националности. И тоа е силата на Македонија. Нашите различности се силата на Македонија. Господине, и никој нема на било кој, никој нема на било кој албанец да му го засегне правото кое што му го дава Уставот на Република Македонија. Она што јас го знам, господин Османи, секогаш, кога немате решение за малите проблеми секојдневни на нашите граѓани, без оглед еве и албанци, и македонци, и роми, и срби, нудите големи приказни. Од вашите големи приказни не решивте ниту еден проблем. 650.000 млади деца без оглед на националната припадност со овие 10 години замина од оваа држава. 9 од тие 10 години вие сте на власт. За какви големи приказки вие зборувате? Абе луѓето ни отидоа. Плата нема да зимаат, леп нема да купат, струја нема да платат. 20.000 шqiptar në administrat, mbi 3.000 polic dhe ushtar në ushtrinë dhe policinë maqedone. Падници на ДУИ и албанци по vullnet i LSDM-s Кај се албанците што не се членови на ДУИ-та да добијат работа? И пунës së BDI-s bile edhe PDSH-s në një periudhë. Кај се македонците што не се членови на ВМРО? По што ги вреднуваме? Како ги поделивте луѓето? Припадници на ДУИ, припадници на ВМРО. Unë përshëndeta iniciativën tuaj për të drejtuar elektoratit qytetar, por mirë po koncepti që dje e dëgjova se pas zgjedhjeve nuk do ketë përfaqësues, shqiptarët nuk do përfaqësohen nga parti politike, po si qytetar ne do flasim me një konglomerat përzier multietnik. Можеби ќе имате да курир да не ме користи. Можеби ќе имате членови на СДСМ албанци кои што ќе го користат албанскиот јазик во име на Социјалдемократскиот сојуз, ќе зборуваат како албанци, како нивни мајчин јазик. Имаме Турчин во коалицијата кој што во рамките на што го дозволи зборуваше. Вие имавте кандидати за македонци, зошто тој да не се обрати на македонски јазик? Каде е заведено правото дека само представниците на она што вие го велите албанските партии смеат да употребуваат друг јазик? Përfaqësues shqiptar kohëve të fundit, ka turq, ka vlla, bile ka tentuar edhe tu ndroj identitetin gjatë PDSH-s. Кој на тој што се декларирал за македонец, а е член на Демократската унија за интеграција, може да му забрани да користи македонски јазик во собранието. И обратно. Të shqiptarëve nuk mund askush t'i mohon arritjet e luftës së vitit 2001 ku shqiptarët hisën e vet e marrin. Ја се плашам од големите приказни. Тие не ги решаат малите проблеми на луѓето. Османи, молам, Луан Треси има завршен збор. Thash jemi mësuar ta dëgjojmë këtë demagogji, po atë që është reale, do me thënë ne kemi një egzodus të madh të shqiptarëve të rinj nga ky shtet. Bashkimi Demokratik për Integrim, kjo qeverisje nuk janë në mundësi një filtr të vendin të fabrika e Jugokronit. 2 vjet shqiptarët, tetovarët, qytetarët helmohen. E mos të flasim për aspektin ekonomik, mos të gjithë thash qytetarët, thash, se flitte për të arriturat e 2001-shit edhe për 20.000 punësime në administrat, me siguri referohet punësimeve nga
Ju keni kontribuar padrejtisht u futën qeveria dhe ju keni shtuar kemi tash 50 mijë si vjet vetëm të rish shqiptar që kanë граѓаните со тоа што ги тераме да се членови на владеачка партија за да се вработат, а не затоа што се способни. Кога тоа нема да го разбереме. Ве молам господин Треси, ве молам. Po, do me thënë, ajo që ne e themi, do me thënë edhe që sere kemi potencush, se është me rëndësi, do me thënë edhe programi politik, në atë aspektin zgjedhor. Partia Demokratike Shqiptare do të vazhdojnë me programin e saj, me platformën e saj politike, me platformën e njohur, platformën e re, e cila mendojmë se si platformë është më e mira për të arrit një stabilitet ndërretnik, se mbi të gjithat ne vazhdojmë të konsiderojmë se problemi kryesor në Maqedoni janë marrëdhëniet ndërretnike, edhe zgjidhja e çështjes së emrit, që do të përshpejtonte edhe procesin e integrimeve në strukturën në NATO edhe në BE. Me çka do të mundemi të ofrojmë edhe qytetarëve edhe kushteve më të mira edhe një perspektivë më të mirë. Mirë po, atë që duhet për tani ta konstatojmë se për momentin gjithë populata jeton, mos të them, në mizeri total. Завршуваме за вечерва. Сигурно ќе се видиме во овој или во сличен состав во следните недели и месеци. Благодарам многу што бевте дел. Празни столчиња веќе, ама нека дојде ВМРО на дебата во. Па добро, да се надеваме дека ќе почне да ги прифаќа поканите. Мислам дека е во сечи интерес. Благодарам уште еднаш што бевте наши гости. Саботажата е наред. Зборот беса, кој го символизира цврсто даденото ветување од кое по никоја цена нема отстапување, е својствена за оние кои политиката почнаа да практикуваат само како синекурна должност. Ако има предлог од некого во собранието, дали претеничката група на тој ќе го подржи? Мислам дека да. Затоа што ставот така и на партијата. Оти ние немаме проблем колективен партијски со специјалните јавни обвинители. Но сигурноста во јавно кажаниот збор трае само до мигот кога тој и од формален аспект треба да се ефектуира. Тогаш на површина излегува сета хипокризија на политика, поради која, сосема разбирливо, веќе никој не може да прави разлика помеѓу однесувањето на поголемиот и на помалиот брат, со оглед дека имаат ист татко. Нивниот, да кажеме, партиски шеф не е више Али Ахмети, него е Сташо Мијалков. И затоа сега имаат иронија каде луѓето кои викаат дека имаш ДУИ и имаш БДИ. БДИ е нели албански акроним за ДУИ, а ДУИ е ВМРО-вска подружница на албанскиот фактор. Во таа специјална орбита кружат и само повиканите тврдокорни професионалци, кои беа децидни дека немаат допирна точка со благодетите што ги носи блискоста во ставовите со владеачката номенклатура, за потоа со лесно да го прифатат задоволството од тоа да им се салутира. Нашето движење ГДОН е најпрофитерското движење во Република Македонија. Пола од вас стана директори, пола од вас стана директори. Кажете ми имење и презиме. Еве кажете ми јас. Кажете ми, ајде се расколативме. Ајде, кажете каде сум јас. Каде е сега, сите добро знаеме, но изгледа заборавивме каде бил досега, со оглед дека на универзитетот, каде до наодамна ја упразнуваше својата професура, на бившите колеги, и му паднаа оние со кои тој сега раководи. Ако господинот Оливер Андонов, кој што ни испрати првата инспекција на МИТ универзитет, смета дека МИТ универзитет работел неправилно и несоодветно, односно противзаконски, тој е заедно со нас исто виновник за незаконското и неправилното работење. Прашањата кои имаат природен одговор не се формула за успешна инспекција, бидејќи сликата се извештачува преку медиумските логистичари, кои во однапред утврдено сценарио, како своевидна парафилијала, се ставаат на страната на агендата за непримерно оцрнување, како нејзин бодигард пред јавноста. Мислам дека во петокот или четвртокот, како беше минатиот, Сител најави акција. Дали Сител, дали 24 прес се потпароли на јавното обвинителство и на Министерството за внатрешни работи, би сакала да праша. Државниот просветен инспекторат побарал одземање на акредитацијата за работа на Универзитетот МИТ, дознава Сител од своји извори во инспекторатот. И на крајот,
Ова инсценирана представа сведочи за фрапантната разрокост која владее на општествената сцена. За страбизмот е важно колку порано се диагностицира и се почне со соодветен третман, може да даде одлични резултати. За страбизмот, кој навреме ќе се диагностицира, очигледно е дека има лек. Проблемот е со колективното слепило, кое го има зафатено македонското сетило за вид. За него, сепак ќе биде потребна длабока и сериозна хируршка интервенција. Оти се друго ќе биде само око за око. Завршува вечерашно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Следната емисија од овој формат е в понеделник од 22:30 повторно на Алсат. Пријатно.